Kaumsning Constituency People's Forum UCPF kabade ka forum kabalathaw na kabentaban a jingkershan ya usamla Sunshine Makri kumukertong na kaumsning constituency ha ka election sya ka yeng dorbar thawan ka jilla ha usnam arhajar arpulai mentakasngi ka arpuhnyo tarik ujeliu kalayo ban penlong ya ka jingyalang kabalalong ha kasnong umsning nong thmai ban penyos ngau ya ka report trekam jongka bat la penlong ru ka jingatai ka basani na ka bentaban penklan ya ka forum hadian ka jingatai ka bakong san hakani ka jinga kenduk langjong baro kinongkit kam ka UCPF na kalian kinongkit kam jongka rengkat kinong kersan kila shim ya karai bagi trang dik ba uba Sunshine Makri unrung ni penyeso no yala de syaka parti UDP hakani ka jingalang ledon rengkat lang kinong yalam bakentup nado uba RB Shadap presiden ka UCPF Pak Sunshine Makri, uba Pateng Marsing, Presiden ke Youth Wing, lembat kiwe kinong kit kam kiba hakmat jang ketika forum, bat kiba hayeng hasem jang usamla Sunshine Makri. Tu ke approach kami ba nanga hende kaji trash tong jupi kinong kit kam kaji la jupi ban create dia kali air ka wave kadi baru kaji trash tong jupi ba ka UDP kala pe bat kala kwahi nakaliang juki ban yin ya tre dehen dei yin nak ni persang nakaliang jungi ban poi syata kathong ban hoi ki produk jungi kila batai ba kila perkhat seni ba khamtam ki leaders jungi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti khamtam daka UDP namar ba kumbi tipi ni kumu kutong simet di kasembol ro kusitom nata mereka nongrim ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah hobli sa ajar lain naklen singarong i songkhia ya kata parti bat ni sprem bangin poi bet chaka taka jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ga basuk ni habet bun kitiki bun tindiki prosedur bat ki formalities ba haple nakalian jong parti